Iti nga rin irugi nga iba sa pabagayam ti makasaritaan ni pagayam ti nga Alex. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, nakaay-ay-ay tinagbalingag kasat ko iti NAPALABAS Manong Nemy. Nagsipod tanaulila ak ademang iti karadradwar ko Manong Nemy iti elementarya. Nagakar-akarak karag iti kakabagyak Manong Nemy nga maawan ti pagpauta. Kagagabagyan pahay isuda pa iti mangirurumain Manong Nemy. Iti pa nagbasak ti high school Manong Nemy nag-self-supporting akon. Simre iti construction Manong Nemy kasta babaunen. Ibaon da ditoy, ibaon da jay. Siyak iti paraluto da Manong Nemy pambigat, pangaldaw, ken pangrabi. Urawanan ti tandan ko Manong Nemy basta adda pagyanak. Wen, mapanak agbasa, agluto ak ti agsapa, pamigat dagiti pamigat mi kadagiti obreros dabos densyo akas purman construction Manong. Nagipatagder kami kadagiti balay ken dumapay nga pasdek. Wen Manong Nemy. Sak man pa nagbasa ket kamakamag to ti sagbay ti pangaldaw naglutuak sakto manen mapan agbasa. Ket iti manlem no masapak nga agawid Manong Nemy tumulong ak agurnos. Tumulong ak agbatil, tumulong ak tanyaman na babaling ko itulong. Iti ababa nga panao Manong Nemy siyak ti panakabuida. Baon ditoy, baon dita, tapno laing adda pagkanak, kanada kanek, kanada ited da nga malunek nga mapanagbasa Manong. Ditoy kmeten nga umyan Manong Nemy, siyak nagbantay, nukasta nga agaawid da iti rabi iti sa Sabado. Wen, sa danto sakam tumalan ng kikita Manong Nemy no bigat iti Lunes, nga way dagtrabaho. Adarag iti mapan agawid iti Merkules, uno saan kat diretso dayta. Makalawas nga da kami, amin, ngayon nung kasta nga malpasan, iti makalawas, sisyak ton ti rabi iti Sabado, kendag malmalem ken rabi iti Domingo. Iti kaandak iti high school Manong Nemy, nagsursuruak nga welding. Dayta ti kursok, taorin no high school Manong Nemy kat adda vocational course na. Nagsursurok nga nag-welding. Iti nakasursuro akon Manong Nemy, siya akon ti para welding, iti construction nga pagyanak. Nag-welding nga kadagitrehas ti tawa, forma ti tawa, ridaw, aga welding nga Manong Nemy, kadagiti alad, gate iti alad. Gabatamok maten tag-welding Manong Nemy, adamaten sweldok. Makaigamak maten ti kwarta Manong. Akan maragsakan akmut no kasta nga makaigamak iti kwarta. No Domingo inakmat ag shopping. Kumatang ti pantalon, baro nga sapatos, baro nga bado. Aging ka nga naggraduara kon Manong Nemy iti high school. Saan akong nga nag-college Manong? Nadikat intultuloy kon tinagyan iti construction akas official nga welder niya Dabus Densyo. Uwan Manong, saan akong nga boy? Saan da nga baonon natang nga slidey? Gabuta, makipasasak maten Manong Nemy nga inaldaw. Adamaten rate ko Manong Nemy as well dok ti mes sangalda. No sa tinutayan ti kontrata addaak. Mangipatagder kami kadagiti balay Manong Nemy adda dagiti renovation. Nananaya kon nga baro Manong Nemy kadadamatan na dagiti panagkursunadak kadagiti babae. Adda renovate mi nga building wano balay Manong Nemy. Wen kini di malmalpas min. Kastamatan nga dagiti agindeg Manong Nemy katang rugyan damutan ti agindeg.
Agasawa, Manong Nemy nga negosyante, kananta ka no kakaisuna nga anak da, nga babae. Malmalpasan Manong Nemy dahil nga renovation. Ngam naggandan. Aging kahit may sangal daw Manong Nemy, madamag nga welding iti ayanti gate. Idaddag busina nga kotse. Nailokat Manong Nemy, tiri daw, uno tawa, ti kotse kat timandag kakimita ti may nga. Wow, nagpintasan nga babae. Pakilokat ta gate please. Kinunana. Ay, malasing ko Manong. Dito hindi kakaisuna nga babae nga anak ti aking kuha iti balay. Ilokat ko nga ti gate Manong Nemy, kalbasan na kit ina paginagandar ng ti kotse na. Nagsardeng Manong Nemy, di mabatog na. Inikat kumet Manong Nemy ti protection mask. Ta siyempre kasapulang iti protection ti ropak no kas tangag welding. Kit kinita na tinakapinpintas nga babae. Hay. Nalingkang welding Nalingkang design. Si kaamin ti akin design dito nayalad kagraman ti gate. Kan design ti grills, window grills, kan door grills, iti balay mi. Wen ma'am. Siyak ni Alex. Siyak ba ni Marisa? Nakapimpintas ka ma'am. Sige, igarahe ko dilogan. Oen Manong Nemy na inlabak. Iti anak taking kukwa ti balay nga renovate mi Manong Nemy. Agayata kun. Kat na yung bagak daytoy kiniguryo Manong Nemy nga katrabahuak. Hey, Alex, kaslad na pa nagkras mo ka rin nga anak digiti aking kukwa dito nga balay Sa sino kumatisahan nga kras kang kuha na? Agayat ka? Kani Marisa? Agayatak. Ringo din nagtumatan ano kaya't na ka ni Marisa mate. May saka lang ang wilder. Idin to tayo sunag at bugbugtong nga anak. No jak mariro kat graduating Kaya't na nga ni Marisa. Kanore kaya't na ka ni Marisa. Kaya't na kan tungata. Dagit naganak kang kuha na. Ay na, Alex, agar arapahap ka lang. So nga, lipatam laing ngayon. No, ada pa nagkursunadam ka ni Marisa. Uwen Manong Nemy, ringo din nakton ko na ni Goryo. No kayat nak ni Marisa. Ken ore no kayat nak ni Marisa. No sandak to akayat dagitiya. Naganak ken kuana. Budnumit ka dito ko na ni Goryo Manong Nemy da siya sinuha kumalaing. Nasapa nga na uli ate mang. Uwen nakakaasi edi. Siyak edi ti pan nakabuyda Manong Nemy bag. Karigatag tinagadal iti pa nag-welding kat nagbari naka-welder nag-graduate ti high school kat saan ako nga nag-college nagtuloy yung ti pa nag-welder ko adamatan kaserak Manong Nemy ngagmay sa ngagkaskasera agur ornungak taumat sa bali a pagkastuak awan bisyok Manong saan nakagsigarilyo saan nakauminom ti arak saan nagpengang soft drinks. No mabisinak Manong, naggumatang iti tinapay sa kuminom ti danong. Sa anak lagi di may kari. Ngam tsaka mo Manong Nemy. Agayatak kang kuhana. Pingasang ko padasan. Aomet, iti mapukaw kanyak no ibaga kang kuhana ti I love you kalpasan nakit bastedan naksang ka di. Ito na minsan Manong Nemy nga panagkisarita kuno panagsarita mi kani Marisa Manong Nemy inlukat ko manintigate malmalpas ko idin. Thank you Alex. Marisa next week awang kam to dito yan. Abing awang kayon malpasin
Ingkam naman tumanin sa bali nga kontrata ni kontraktor ni nga daluhan ni Boss Densyo. Nasa dinuman ti yan ti destino mi, gadak sa dyan. Kaya anang araw di sang kanton nga magkita. Mabaling ka tayo maalit yung cellphone number mo? Marisa, please. Sure. Okay. Ngayon saan ka tumatawag no makadisturbo ka? Kaya madamaitan ti finals me. Ay, huwag kaya. Umayag tuman ito no agrador ka. Una. Okay. Dito yung cellphone number ko. Paki-surat. Manong Nemy kastaon itiragsak ko editad na ti cellphone number na. Karabyan day di Manong Nemy namnamaik nga sampay na turog tinawagan. Hello? Hi. Nabagarabim, Marisa. Sino ito? Siya na Alex. Oh, Alex. Sorry na makadisturbo ak. Okay lang. Inabot na irubot kong di maturog. Ada ako ni Tikatrek. Nakaida akon. Narantag ko mga isilent di cellphone ko. Pag-isumit nga nag-ring. Gat si kamat ito mong tawag. Sorry ha. Okay lang. Gat si ka. Nakaida akon ten. Nakaida ko no. Kasto yung agida ka. Nakapadyama ka. Nakasando. Gat si ka. Nga. Ano nga si ka? Ana matilangam no. Maturog ka. Si ka Alex ha? Siyempre nakabado ak tinarasa eh. Nighting ay. Awan bram. Loko ka ha. Masaludsudem. Siyempre sa anak ng agbra no maturog ka. No makarelax di marukong ko. Yung nakabanti ka. Oh, sige, siyempre, loko ka. Diya kahit tikas na. Marisa, may kanto pa siya rin na mismo. Tapno niya. Tapno may magakting. Marikrik na. Kat mabali mo balatay baga. Kahit kong ibaga kang kati personal. May kanto pa siya rin. Sakpay graduation mo. May kanto pa siya rin. Ore normal paston di panakakontrata mi ti balayo. Umekanto pa siya rin. Impay pasok Manong Nemy ti papam ko pa ng pasyar kang kuwana gimata nga iti 3 red roses kan local nga chocolate. Babaonen da Manong Nemy tinangi nang saludsud na sinuak. Siyak ni Alex na na. May kakumapasya rin ni Marisa. Alakit mapakusaludsudan biit pastrikan ka, Alex. Madamdama pa'y Manong Nemy pinastrik na. Aging kaya ni lokat ti main door, ti balay, dakik tutak. Ningwet papang na Manong Nemy. Ti adda. Ay, asino ka? Ay, naimbaga, Rabio, sir. Siyak ni Alex, ti welder, kada ti balayo. Malasik ka. Ano ito masapon mo? Ha? May kukumapasya rin ni Marisa. Sa aming nga palubusan, di kita lalaki amang pasyar ti anak mi. Nang naruna, itikaskan ka. No, adaman rantam ti anak mi, nabimidas lagi no sabong ipatuloy. Yamuta, saan ka aming karikadami? Manong Nemy sa anak ka nakapagtimik iti sao ti ama o no papang ni Marisa. Ano anyaman ka no ti panggap ko. Saan ko layangan nga ba't patuloy kaputa sa anak ka no amay kari kadakwada. Oh, kaya nga pala tiraramidam. Mabalim mo ti pamanaw. Umayak tumanin, sir. Saan ka lang nga umay? Saan ba mabali nga mapasyar ti anak mi? Agsipod ta, di pa'y nagraduar. Hinori nga tayo doon nagraduar, kadaan ng trabaho na. Nauna kon.
Namnamayam ka din nga kayat na kati anak mi. Ta anya ti mabalim mo ipagpanakkel kayong kuwana. Ewan ti sa bali nga, mabaling kong ipanakkel kayong kuwana siya. No saan nga ti, kinapudno ti panagayat ko. Napudnuhak nga siyak ti agayat. Awan ti bisyok nga wadi. Dadalan ti mabaling ko ipanakkel. Kaya may saka lang a welder, high school graduate. Kat kumusta man dagiti naganak ken kakabsat mo, dagiti kakabagyam, nasapak nga na ulila iti ama kini na. Elementary ak pala di. Nakakarak-karak ka dagiti kakabagyak nga maawan tinagpaut nga nagyanak ta instrumentak. Nasapak nga naipako iti construction. Asak ti paraluto. Ken babaunin ta. Naging nakasusuro ka welding. Iti nagraduaro ko niti high school, sir. Saan ako nga nag-college. Itultuloy ko niti nalay nga kanong ag-welding ko nadang talaga ba't nga pepeso. Ado pwede kita mo ka design. Adarantak nga agkontrata. Kada kita agparamit iti window, kada door grills, agparamit iti gate, alad, kanda dumapay. Kapakasig na niti landok. Panag-welding. Agad na siya, ang plano makasta. Agbaling kamit nga kontraktor. No. Agnegosyo ka. No, adan to po anak, sir. Magipastay kak to tibukod ko nga welding shop. Agad na siya, kasta. Ayun da ko na kon. Namnamayang ka din nga kayat na katanak mi. Kinore kayat na ka ni Marisa. Namnamayang ka din nga kayat na kang agbaling nga manuga. Kakaisuna ti anak mi. Na ano si kako magas pagarigan ti ama ni Marisa. Kaya mo ka din nga kaskang kalaing nga welder. Iti agbaling nga manugang. Mabalim mo ti mga pumanaw. Kat sa mo nga ulitin pa iti magpasyal. Iti anak mi. Good night. Good night to sir. Nalpay ti abagak Manong Nemy ti damo ka panang pasyar kay ni Marisa. Imprangka mismo ni amana ni papang na Manong Nemy nga sa anak amay kari kadakwada. Inyakat kami na Manong Nemy tinagbaling nga gasat ko. No sa anak ko mga naulila. Mabalin siguro nga nakapaggraduara ko mamitihan ti college. At akatamat mabaling ko ipagpanakil nga trabaho. Una may sako man nga professional. Sa bagay Manong Nemy, kasadar kamot ka di kani Marisa. Karagit ko mamata panahon kat naggraduara ko mamatin. Ngayon saan ka mapukahon tinamnama ko na. Hindi makasang pagkatakon Manong Nemy dahil ko tinumber ni Marisa Simongbat. Hello, Alex. Marisa, imayak kung saan nakapinastrike ni papang mo. Nakita ka nang ikuti saritaan nyo. Pasensyahan ka ni papa. Nasakit. Di ka din bagbagan na mo kung nasaktan ka. Nalais ka. Kahit ka kuma nga makita manin. Kahit ka kuma nga mismo nga mangig mo. Iti personal. Iti importante nga bagaking ka. Sayang ti ginatang ko nga 3 red roses. Kahit ti local nga chocolate. Dated mo to kanya. Kinto no. Ito nabigat. Ha? Adan to papanak na bigat. Awag klase na bigat. Da trabaho na bigat. Tirabi. Rabi? Uwan. Di mo kayat? Nga indan to ag dinner? Agpeso? Naawan tugundawin mo dito balay. Hindi akita ta itiruhar. Ibagaking ka no sa din nga restaurant. Kadan nga oras. Oh. Deal or no deal? Deal. Sige, mayatak. Sige nga Rad. Good night nga Rad din. Good night and sweet dreams. Marisa, kadagragsakak. Imagine iso pa yun tinangiset i-date me. Meaning, kaya't nak. Uwin. Kaya't nak ni Marisa. Uri no saan nakakayat na gini parents naman. Nemy, basta kaya't nak ni Marisa. No manubyak iso na. Uri sandak akayat na giti agbaling nga katugangak di itaray ko ni Marisa. Dimteng nga rodeta nga oras Manong Nemy adan ni Marisa iti restoran kasla itapay lang sumbre ka kiti kasto nga klas nga restoran.
Nabahigan? Sampai unay. Oh, dito ti mano, mag-order kan. Nagsamot-amot order. Damam ti sumunod ka sa restaurant. Okay, saklat na nga rin ti order. Ngam siya tagbayad ha. Nangina. Oray. Siya din ang gabis ka nga saklatan. No, siya ti lalaki. Okay, tap na awanin ti Riri. Agudwata. Alawela. Madlaw ni Marisa nga jak o na kabisado nagkutsara. Uy, pintasod nagkutsara. Kasano na maabis ka doon yung balay kahit makilanglang ka itong amangan kada papakin ni mama. Kahit madlaw doon itong samuha mo nagkutsara. Mapasamak doon ta? Kalanglang ko da papakin ni mamang mga amangan. Ano yung taam mo? Eso nga, agsusuro ka, nagkutsara. Agsusuro ka. Okay. Suruan na. Kahit sabi ko mga rod, mapasamak to. Nga makasangok amangan. Dagi dinaganakan ka. Manong Nemy dito'y nga mismo ng imbaga kung gan kuha na iti I love you. Mamati ka kumakanyak, Marisa. Oh, 3 red roses. Hampay nga nalaylay. Inyuper ko tanong tipuon na kanito local nga chocolate. I love you. Agyamankami Alex. Makauray ka laki di. Yeah, makauray ak. Indon ka no? Nagradwarak pa eh. Kahit ko mga sakbay nga graduar kakit at na relasyon ta. Diyak man mawatan direk na. O rin usang ka nga sungbatan. Iti yes. Saan ka nga inawis dito no? Oo, mitim. Na isang sangay na mariknakin ka. Marisa. Siya akong di karagsakan ni Tilubong. Oen Manong Nemy na gamak ti ima na nakalamlamuyot sa ako inangkan ti bukod ti dakulap na. Pabaling nga di nga agkak pati lips mo. Agtuturo ka. Hampay nga kadag ito eh. Ngam naarakop ko iso na Manong Nemy. Nakaragraksa ka kiniray di nga rabi kaning padamag ko nga dagos kinikoryo. Anya? Oo. Mabalingkan nga ringuden koryo. Oh. Hindi ko naking kayo di. Ore kahit na ka ni Marisa no saan nakakayat na ginaganak keng kuwana. Kahit no maasawak to nga roden. Alo, okay. No maasawam ton. Ringuden na ton. Alex. Laglagbim na ta ha. Diyak lang mamati ka kayat na kadigiti ka parents na. Diyak mamati Alex. Masansan idin Manong Nemy ag-date kami mapangga mag-lunch ag-dinner. Naging gagadimtengan Manong Nemy ti pa naggraduar na. Gimatang akmet Manong Nemy ti talagang mang pagwapo kanyak nga ruwatek tapno sa anak met nga paudi. Gimatang akpa iti regalok aging ka nga napanakon nakipaala iti panaggraduar na. Manong Nemy adu dagiti sa nga ili, adu dagiti lalaki nga nagugwapo. Masaday ka happy graduation. Regalo. Oh Alex, thank you. Kada doon sa ili. Asin nagijay. Amom ka din nga digiti nga dadya nga grupo nga puro lalaki. Kukutse da kita naka-inter dita nga nag-aabay. Agar aharem ahamin kanyak na kita. Hanya? Puro babak nang. Puro professional. Siya klaeng ti. Siya kalaeng ti. High school graduate. Welder. Ngam sikat kinayat ko. Gabata amok nga sikat na pudnot panagayat na. Agyawanak, sweetheart. Ni papang mo. Hey, Marisa. Pa. Apay, adumantik sa bali nga naskin nga sangwem. Apay, nakabaybay ka mang entertain. Islamang mo ka. Nabag nga rabiyo, sir. Alex? Mr. Wilder? Uwan, sir. Mr. Wilder. Agwilbil di hak. Kita may tanong may ka.
Iha, ang kasangmo nagdaya dumang sa nga ilim, nagdaya sang puwet. Sige nga rin pa. Alex, excuse me. Okay lang. Gabatasan nakapanawan Manong Nemy ni Sir ti ama ni Marisa. At sa mo din relasyon niyo ti anak ko? Kahit ko umamuan. Di pa lang inaklon na, sir. Nga kita kang dedit itiruar. At saan kamot nga imayan dito balay. Manipod dito sangka pinastrek. Pasare, ag-lunch kami. Pasare, ag-dinner kami. No, hasta, nobya mo ni Marisa. Uwan, sir. Amam ka di nga. Di nga sosyal, lalaki, nga babak ng dagat. Agar-aram da amin kini Marisa. Ngayon siya tinagkasat. Ngayon siya tinaklon na. Tanam na mayam ka di nga rodbet. Ngakayat na ka. Kahit ko tibang sugal, sir. Dati ayat ket sugal. Tibiyak ket sugal. Kahit numaabak ka ngay. Numaabak ka. Awatik ti pa nakaabak ko. Tinasken. Iba't patig na ti anak yo. Agas man ti pa nang iba't patig ko kinkuana. Manangamin di plano mi ti biyak mo. Rinogya kon sir di. Nagkontrata ka rin iti paaramid iti window, kada door grills, gate, kanda dumapay may panggap iti welding. At amatas ang gabasit ng ornong ko. Ada nga tanak kalapuonak at mga ipasday ako niti bukod kang welding siya. Bumukod akong nagkontrata. Magisina akong kadabos din siya. Hindi ka nagbaling ka tumater nga boss. Agbaling ka tumater nga manager. May sa nga businessman. Nanong mo nga businessman. Kasi pagkari ka lang sir. Buonan lang ito problema eh. Di ka uminom. Hindi ka mapamutulad ito ka lalaki sa dyan. Pasosyal. Makigamda amin ti baso. Diyan kahit tuminom. Diyan kahit tagbisyo. Sir. Manganin so. Kailangan ka manganin. Open. Sino man tibayat kung uminom, sino man tibayat, manganin. Sige nga sir. Ay, inakarot manganin. Nagtultuloy relasyon mi kini Marisa, Manong Nemy, aging ka nga adan pagtrabahuan. Uwain Manong Nemy. Masansan nag-date kami, aging ka ako nakenkuana, itira minsan na pa nag-date mi. Will you marry me? Ha? Nagasagana ka? Ada magkasar mo kanya? Ada urnong ko. Nga dyan nga urnong ko kit usarek para di pa nagkalaysata. Nga dyan nga urnong kit iso ko matipuo na nga magipasda kiti bukod kang welding shop. Ang sakbedeta nabimbitas na muna tagang kalaysa. Will you marry me? Umay ka idyabalay tayo supang ibagaam. Sigurado nga saan lagi nga mayat da papang mo kini mamang mo. Abi nga di mo padasan. Namlamin sang nga pala ngay maya. Ngayon saan nakapinastrek ni papang mo. Anya tayo mo. Baka di may kaduwagon daw kat pastrekan na kan ni papa. I-schedule ta. Rabino Sabado. A dinner. Uray da kanto. Ha? Oo. Ana? Maori na ka? Sige. Umayak to. Iti may kaduwagon daway. Agtugtugak to o nagbasarek to di balayo. Barbaring no. Pastrek na to ni papang mo. Sapay ko ha. Manong Nemy ti may kaduwagon daway nga nagbasarak. Pinastrek na ni Nana Marga. Iliadda kami Manong Nemy ti salas. Imasadeg ti ama Manong Nemy ni Marisa. Agraman ti mamang na. Nembag nga Rabio sir, ma'am. Kasta man ka Alex. Kumusta? Kasta sir. Kumusta ti panggap mo ng negosyo?
Kurang na lang tipuunan, sir. Sa may sa, ada urnong ko ngem saan ko nga pagnegosyo. Kaya na nga ron, pangasawak ko mati anak yun. Kasunod ka na. Hamad nga ko na nga do. Basta kaya nga tamad ti mangupay ti catering services kaniti napindas nga function hall pakaangayan ti reception ken magatang ko nga tamad, sir, tay kasabulat mi nga kasar ti trahe de Buda ken da dumapay nga arwaten. Sa kasarod ti panakaamom ti kadakkel ti mga gastos ti kasar. Ada nagsalutsutak, sir, ket kaya nga tamad palubos na po no ipalubos yo. Oh, Marga, agita sarkan mga rabita yan ni Marisa, sir. Dati ti unag ti silad na Marisa, iha sumarunong ka kami ti dining room mga rabita yan. Manong Nemy, pinalag-ang ko tiriknak. Wain, inikat ko tinyaman nga nervyos ko. Nakilang-lang kadakwada nga mangan, Manong Nemy. Bagta sinusuruan nak ni Marisa nga agtinidor, agkutsara kanda dumapay, Manong Nemy. Kabuta siya tisip-sipudan na. Nga Manong Nemy nga nagyan ni topic. May panggap. Noon niya plano mi. Nintun kano. Irapin tayo nga pagsasalitan di amin kabayatin nga mangmangan tayo. Tapos saan tayo nga mapuyatan unay. Dahil kayo matlang no inton ka ano ti kayat yung petsa no anya ti tinasken nga besagana. Kuna ni Alex nga iso ka no amin ti makamo ti magastos. Sana bala ko na nga nadya ko makitpuunan na para ti panagnegosyo na. Agad awan ti pagdanaga mi ho. Yan tangay mati problema ka na kami. No, anya ti pakaragsakan ti anak mi. Ragsak mi maten. No, asino ti kayat mi maten. Nangro na kat nasingpad ka nga talaga. Ken pansyon mi nga talaga ipatpatig mo ti anak mi. Adaking ka itiragsak na. Iso nga ti may singasing mi samon nga sagidan pa ti kwartam. Tada kami ti makam mo. Sir? Oo, sir, ka di pailangan. Papa ako na. Di kami na, honey. Kasta nga peso yun. Nagay, kahit mo talaga tagnegosyo ako na. Kata, dadyay puunam. Na yun namin pa. Ha? Kahit yung asawan, sir. Oo, sir, ka di manin. Kahit yung asawan, papa, mama. Dadyay adakan niya kakwarta. Imbas ko mga gastusak, ti panagkasarmi kani Marisa, sakit nayunan nyo para ti puunak. Oy, mangipasdag ka ti welding shop mo. Di ba? Kasapulan ti puunam tapno kabaylam ti mang kontrata kada ginitakil a kontrata. Sik na ti trabaho. Mabalin pa pa yun na kumontrata iti panangipatakdar iti balay. Saan lang nga babayin lang iti rehas o babayin kada iti window grills. Kayam deta saan ka di? Kayak, sir. Kaya nadumat ti maalag ng obreros. Ado na kita nakastambay nga kakaduwak nga dati. Kaya da nga diretso ti trabaho da. Kaya awang gayap ti problema. Kasi nasalak pa lang mamati, sir. Oo, sir, ka di manen. Papa. O, nalawag ka din, ti salitaan. Na kaming gastos, iti pa nagkasaryo. Iti anak mi. Kada taornong mo, nayunam mi pay. Tapno adanak kila po unam. Tapno makunamatan nga kontraktor ka, businessman ka. Tapno makunamatan nga manager ka, unubos ka. Iti-dayta nga wagas, iti-dayta nga pasamak. Agad mabalin mi ipanakil, kada kiti kabagyan mi. Nga ti agbalin nga manugang mi. Ket may sa may businessman, may sa kontraktor, may sa nga manager. O, mawatam ka dito kahit mo sawin na ko. Papa, mama, nakaimbag kayo. Kari-kari ka na kayo sa alangan ni Marisa ni pagkariyak.
saan kunto nga baybayan ti anak yo. Paragsakek, ipahay ko amin na pakaragsakan na. Tinted da pa yung kondisyon Manong Nemy kat saan kami nga sumina. Iti balay da Manong Nemy kat agbalin nga balay mi. Iti asawak. Maragsakan da, tasaan langin nga may sa. No di kat agbalinan nga duwa. May raman kan nga miyembro iti dayto nga pamilya. Kan no agasawa kay ton. Iyalistoyo tagaramid ti apo ko mi. Saan lang nga may sa, dududwa nga po ko. Tamabalimin tumatan tagritiro nga agasawa. Kanawan ton sa baling aramidin mi no di mga iwan kada kiti apo ko mi. Awanan ako na miho. Uwan pa mama. Iaramidan da kayo kini Marisa ti adong apo ko yo. Manong Nemy padamag ko nga rod kadagiti katrabaho kundi kita'y obreros ko. Tadamaten ka obreros ko Manong. Karimbagak kinigoryo ti amin. Mabaling kaitan nga rin doon. Goryo. Hanya, talaga kagasawa kayon? Ikasar mo ni Marisa, Alex? Uwin. Ay, ano po? Sorry ha, yung jakpe kayat yung harin mo danak. Ang bale, sikat alak ka bestman. Na? Ad asawa ko, ore adan asawa, mabalimat lata. Gabata best friend ka nga ron. Iso nga sikat bestman. Ako pagdanagan, tamagatang amin nga arwat nga sa pulan. Wow, partner ha, wow, friend ha. Sika editi babaunan mi, sika editi boy mi, ita. Siya akong di best man mo. Kan si kanto pa yung tagbaling nga bus mi. Wana. Ta, adanton po na. Adanton welding shop ko. Adanton diri gamit ko. Alex, please umayak kang gawin. Di mo kayatin ni Boss Guryo? Ay, Boss Guryo. Boss din siya? Mamanumatan na kiti kontrata na eh. Siga kang ganayon eh. Iso nga, aganak kang ka, boss. Si kaitan ti boss ko, Boss Alex. Dimteng nga ruden ti kaala kararagsakan nga aldaw para kada kami kani Marisa Manong Nemy. Ti panakaangayen ti kalaysam. Kaslasan nagpela mamati Manong Nemy. Kinuray di kiti dating katrabahuak nga idi ket babaonen daklaing para luto da. Ngayitan Manong Nemy no addanton bukod ko nga welding shop ket naananay ton nga may sak a kontraktor manager nga saan tulayangan Manong Nemy nga panagaramid kadagiti window grills kenda dumapay no di ket agkontratak to payen kadagiti may patakder nga balay kanda dumapay. Wahin Manong Nemy kaslasanda nga mamati. Inimbitarak met digdi kakabagyak Manong Nemy ket pati suda kaslasanda mamati. Nga siyak Manong Nemy ni Alex nga naulila ademang iti naggraduarak ti elementarya nagakar-akarak nga nagindag kadakwada nga kabagyak gam sana ka nagpaot ta inrumendak. Ita agasawa akon Manong Nemy iti bugbugtong nga anak tinapintas kay na progreso nga komersyante Manong Nemy nga naganak. May sakto matan nga nanay nga manager kan imasenson di biyag ko. Gabutada ni Marisa Manong Nemy nga nagbalin ng inspirasyon ko. Kansan na kami nabayan ni Apo Diyos. Ididumtengan Manong Nemy tirabi ini mismo nga siled. Siled Manong Nemy ni Marisa iti balayda. Nga nagbalinan nga siled mi nga dawa. Nga ti balayda balay mi maten nga padpada. Oyen Manong Nemy mapasama ken tinabayag kon nga nararapaap. Nga panakaarakop itinapaot ti babae nga patpateg ko. Iti pa nang sayop ko Manong Nemy iti agayamuom nga bangluna. Iti napaot apanang nanam ko kadag iti nanam nagimas abibig na. Iti pa nang apros ko Manong Nemy iti dua nga birhen abantay iti barukong na. Nasaan lang nga panang apros Manong Nemy no diket panang nanam panang kagat-kagat panang kirab-kirab
Nga mangigkon Manong Nemy di kiti ng isang sangayan nga dadamang parugso kanyak nga asog ka na eng ti asawa. I love you so much. I love you more, Alex. Sikatin sagot ni Apo Diyos kanyak. Uri si Marisa. Kinagamyaman ak unay kinapo Diyos tain sagot na kanyak. Iba't patigaw na yun ay kadagragsak tang agpadpada. Uwain Manong Nemy nakaragragsak kami katnuan niya ti plano isong ngarod tinapasamat. Nadaan akong ti kabukbukudan na welding shop. Ninikandak dagiti katugangak Manong Nemy tinayon ti puuna. Agkon kontrata akon nga talaga Manong Nemy agsasarunon dagiti agpakontrata. Gabata muda Manong Nemy na panagnakandang na pintas ti trabaho. Kasta ko ni tiragsakming iti asawa kastamatan. Kadigiti katugangak ng runa di ibadamagan Manong Nemy ni Marisa nga agdadagsenen. At naman rin mainayon ka na tayo. Hindi kataltalo kami. May kapat lang ni Marga katulong tayo. Simang bay ka itibiyag me. Alex, kalbasan na. Ikanda kami ti apo ko. Saan lang kami may sa tapo ko mi masapul nga ado. Tapno umadu tayo. Manong Nemy, impas nga rod ni Marisa ti anak mi lalaki Manong Nemy, Alex Jr. Nakitak dadadamanin nga ragsak dagiti katugangak Manong Nemy. Kastamatan ti asawa kan siya. Ta sa sinotisan nga maragsakan. Progreso ti negosyo Manong Nemy. Intuloy madlata ti asawak ti nagtrabaho idi ta mapanawan nan ni Junior. Insardengan di kiti katugangak Manong Nemy idi pa nagtrabaho da nagretiro dan ket nung asta nga mapangka magtrabaho nga agasawa isudan ti kang runan nga masingaso ken ni Junior. Bibo ni Junior Manong. Why nakalalaing nang runa di adan ang agbasa iti nursery kinder. Nakaragragsak kami as in nga nakaragragsak. Kadagdagan da kami Manong Nemy di kiti katugangak ngawon ken balin ket agadi kuman ni Junior. Kamanian Manong Nemy. Tasaan nga nagpaot di tangaragsak. Kabuta na pasamak ti sangkopulos dinamnama mapasamak. Kapot ti kinaangaw Manong Nemy ti panawen na nadabukod nga kutse Manong Nemy ti asawa. Nga masapol nga dabukod na nga driver. Tamasansan nga rabiino agawit Manong Nemy ti overtime. Ito na minsan Manong Nemy nagkukuyog da, nagkuyog da kiti akina. Nga napanagpasya ti mall kaduwada ti driver da. Adamat idi araras mi kontratak Manong Nemy kat nagring ti cellphone ko. When? Ti asawak ti tumawtawag. Hello sweetheart? Hello Marisa? Sir, siga ka di ti asawa ni Marisa? Sino ka? Pingandakin ka ti cellphone ti asawak. May sag nga polis. Kahit ko lang ipakamukin ka sir nga ti asawam ken ti anak yo. Nagraman ti driver. Kat na-disgrasya. Di Marisa kan ba anak mi ni Junior? Na-disgrasya na? Di kayo kumamakmaklad. Nakidinong party kotse iti may sangabas. Ano di kasasangad? Di kita gina. On the spot. Natay. Dagiti talo. No! Saan nga punta na ita? Saan nga punlo? The driver can dagiti agina, sir. Kat on the spot. Nga natay na. No! Saan nga punlo? Saan nga punlo na ita? Saan nga mawali ka mapukaw ko dagiti agina? Saan nga punlo? Anak ko no. Papagayam into nabigat. Isuntutin tayo pa nang ituloy. Apa nang ibasa dito'y lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Alex. Iti probinsya ti Isabela. Papagayam, paone mateng nga kinaangaw ni Gasat.
Nagaragragsagda, kalbasan na, bigla, nga napukaw dagiti agina. Kasanun to nga sa gabaen ni Alex ti papatay dagiti aginana. Kad dagiti naganak ni Marisa. Anyan to nga tamet, iti mapasamak, anyan to nga tamet, kasanun to nga tamet. Tirik na nga sa grapen. Iti pa nakapukawen ti kakaisuna nga anak da, ken ti apo ko da. Kapagaya mi, ito bigat, padaanan, ti paggibusan, ti makapikapikrik na paggibusan, ti pagkasalitaan, lagip ti napalabas ni Alex. Pumakada tayo rin din papagaya mi, and thank you. Kada gidi aming nga nagbuya ka nagdangag. Thank you. Iti pa nang i-share yung program at tayo.